Yamani kama kawaida nkuko bisanzwe nuko dutangiye 20th Century Fox ni wakuzaniye wabonye twinshi akako karagusigamo imvune turatangiye agatabo kavuye Baby's Day Out kubanga rukuna abantu biyongoza bagasohoka bakarya ubuzima uyu munsi umubebe agiye kurya ubuzima abandi basigare mu rugo tata hakuna hari uri muri za bubu hasubona nta kindi gitabo twasoma koko barimo kubaza urwo nagoze aka gatabo tumaze hafi inshuro 100 tugasoma ndakwinginze arabugana n'umwana ko wagira ngo arimo kuvugana n'umuntu mukuru ko subu muyayo ugira ngo narambe ku gatabo ka umwana arashaka bubu aragatabo kitwa bubu okay kadutangire niki kirimo nako gatabo ndagira ngo kurikire ngo umunsi umwe akazuba kari kacanye Henrietta said, hanyuma bubu n'umuyaya you shall go on a wonderful adventure. barumvikanye bagufatira inzira Many sun. bajya gutembera mu mujyi Fata umwana yitimye bakunze kuvuga ko abana bavugana n'imarayika ndagira ngo kurikire They walked down the lane to the corner. nyuma yo kumuhereza ibya mu gitondo bagufatiye inzira But bafata ikibitsi cy'ubururu the way to umwana akitimye byose arimo kubira mu gatabo felt very grown up indeed. muri icyo gihe umwana yumvaga yakuza yabaye akantu k'akagabo kubera ko yari safari ya mbere atari kumwe n'ababyeyi be yari yagiye mu butembere kumbe barakwereka ababyeyi bakubereye hakuno barimo gusoma ikinyamakuru umwana ari kumwe n'umukozi Old Willie isn't doing. umva Willy ntabwo ari buri fotora abana umwana kuri iyi nshuro hari abana batumiye Darling, old Willie's been photographing Cotwell babies since the Great Depression. asa Willy kari umeze Had a picture in the paper imyaka fotora abana 20 years. ako nanone bamaze igihe badashyira umwana mu kinyamakuru turashaka abantu b'inzobere ku buryo bafotora umwana wacu akajya hehe mu kinyamakuru abatipe kumbe bagomba gufatura umwana hakuno bari babashimuse abagizi ba nabi bene ngango babateye ijeke karabaye ni bantu ki ni abakomando ku gahuru baze zengeri ko bagufate baba fotografe ba originali babakuramo sitire batoye bakotoye bari bagiye umwani wabo nabaherwe umugabo n'umuherwe ni babandi bakandagira inote zigatakara Philip suggested to reduce stress. nako bukazatiza bakubwa ko note za 5 naza kuzikora rwose kandi urakoze kunyibutsa akira hano umugabo agira akazi kenshi cyane madamu yasigaye mu rugo umwana bagomba kumufutura Baby's Day Out niko bisaga filime turimo gutangira amano nkayange umusatsi nk'uwanjye amenyo nkayange kandi ubwo afitane mu kanwa kazajya bye kiri kuri icyo rogibe ufite two nk'uyu koko wabuzwe n'ikuzabaza zenye satsi ikibazo madamu aribaza ikintu agiye kwambika umwana kugira ngo Just blue. akose wamwambitse ubururu Blue? umwana afite amajito y'ubururu akose yazavuga he I see lots of babies with blue eyes. mbona abana benshi bambara ibintu by'ubururu iyo bafite amaso y'ubururu hashyize ngahe bene ngango wibuke ba fotografe originali babatsembye ahantu babahambiriye abakuze ni ibiwani katorore uvuga amakaritse igitondo cyiza murakoze kumfungurira ubundi banyita Sharire apana wa wundi ariko naje gufotora umwana ubu ngubu kira kito yewe ndafotora n'isazi nkazifotora ni umuhatari bose yari yabivuze ko bari buhagere karibu baje gufotora umwana ngo niko kazi ariko wibuke ntago ari abafotografe abangaba ni bene ngango bariba arabanza arakegera ntabwo twaje kwiba amasafuriya n'ibikombe hano twaje gukokora ku nshuro imwe ya nyuma mu buzima ubundi tugakira niba ushaka kwiba isigara jya mu iduka urumva okay kandi ubwo ngo ntabwo batinya umuriro kabobori bamukuye ikababyeyi n'abagome dore ikigofero mwambitse wagira ngo ateka imigati niba atari ukuyotsa kandi agataba hagiyotse karamukurikira ariko yakoze ikikomba kimeze nk'ikabavu mbona hano iki kimeze nk'akabavu What a gorgeous baby. mbega urwana rwiza Must be so ababyeyi bagomba ko bishimye cyane baby. cyarire dutangire baye hano harwana araruterura sinzi niba bazi urabanza ruramusuzuma hanyuma kandi ugomba kwihagararaho iyo rwana ruranyishe
Mr. Francis, Mese Francois, no, and retrieve my light. genda uzane rwa rumuri, genda urukure mu modoka, genda uzane amatara we. Uramusuzumye. Ni imitwe ntago ari amatara agiye kuzana. I want individual photos. Mva ndashaka umwana mufotore ari wenyine hano. What an absolutely delightful man. Ako mwana mwamushakira izina ryiza. Certainly. Bennington. Bank, and then I want Hanyuma muze kumfotorana nawe. Wish. Ibyo wifuza byose We wish. n'uburyo bwifuzamo turabikora. a number of my dear friends. Those Inshuti zanjye mujya muzifotora n'abana babo bakabakira mu binyamakuru. Ndagira ngo n'uwanjye. Nibyo. Baza kuba icyamamare. Urarubona ariko rwatunamye. art Urabizi? Ubushyire mu buhanga bwinshi. and baby photography. Ubwiza bw'umwana bwose bugaragare. Nibyo. These pictures Turwana beza nkaho rwapinze urarubona ariko rwabasuzuguye. Ako sibyo bavuga nibyo. Sure, in the not so distant future. May I have some time alone? Ndagira ngo munsige n'umwana tubanze tumenyerane. Yewe nawe gusa. Umve mit. Oh, I need his company. Ni ukugira ngo hatagira ikintu kimurangaza. Great bond between you. Jewe ndabizi ubwo uri hano umwana wana atora kurangana ariko niwigireyo gatoya turamufotora ameze neza cyane. Dore ukuntu urimo kubareba. Marvelous little Urupotero rucuramye nka kuriya. to photograph him. Ariko tubanza tukamwiga neza. Well, Cyangwa since he is not. ubuse bundi y'abantu batamenyeranye. Abisanzuraho. Uyu mwana. does he? Nibyo ra. Ibaze nawe mudamu arimo kubaza rwese amadobo. He's a friendly boy. N'umwana ugwa neza pe. Byiza nibagwa neza. Turareba nibagwa neza. Sasa madamu. Your. Ariko nizo style wambaye. Well, Wagira ngo umeze nk'igiti cya Noheli. Ndagira ngo wikoze mu cyumba urebe utuntu kabisa. the Amafoto ashobora kuvamo ari ubururu yose kubera iyo myenda wambaye. Sibyo rata. Umva ariko fotografa. Abo si foto muri appareil ko kiraza kujyamo. Madamu yarazamutse babi. Umwana warashaka ko bamukira mu kinyamakuru. Umva. Read him his book. Nagira akabazo mu musomera akagatabo. Agakunda ko. Bega. Ibintu bidafite akamaro. Gusora koze. Iki. Wewe uko bwanwa no bukorana. Iyo afite byose ni ibikorana. Zatsamutse gira urwana. Aragiye. Aya ngamuranze garaje. Reka turore. Kumba babaya. Gahunda bafite nizo gucimuta umwana. Barashaka kumucimuta ipfa n'umuherwe. Barangije begekaho bava hasi. Urwana bararukokoye. Umwana bamaze kumugeza hakurya mu gihuru. Bafite imbabura hafi aho ngaho. we gotta make this sad. Mwana mugira vuba bata. Ibyo bari bambaye byose ni ibikorano nakubwiye. Abavuye. Took so long. Umva, nizere ko tutatinze. Kugera hakuno. Agaki. Nani? Mimi narota kurota. There's Bank. Bink arihe? Bink. Mu kinyarwanda ni binki. Basize urwandiko. Ngo niba ushaka umwana wawe, ntiwibeshye ngo uhamagare polisi. Ni nk'aho bababwiye ahubwo ngo bayihamagare. Umugabo inkuru zimugezeho ko umwana bamucimuse. Baramusaba miliyoni 5 z'amadolari. Bitabaye ibyo, bazajya bamwohereza agapisi. Urutoki, akano, umutwe by'umwana we. Nibigerageza. Kumbe koboyi. Nakubwagira ngo ngiye guteka imigati. Akora muri burangi. Akasamaranje yo. Baze zenge nta numwe uratunga w'umwana ngira ngo nta numwe urabyara. Yego nukimureba. Wagira ngo ni igipupe barimo kureba. Sane imbere. Eddie. Yego. You're a smart guy. Kuri umuhanga. Tell the front from the. Izi pampage wamenya imbere n'inyuma ari. Their pockets. Reba hari imifuka y'inyuma. How you get these things? Abatanga uruganda narutsinziriza gute? Sing him a song. Duririmbire. Abaki. Gatwe kabe kuva yavuka tsinzira. Uruganda rugiranira. Nta mwana yigeze agira. Menya ravutse And then Maria rongira. unemployed. Ubushomeri buramwica. Let's go. Singing and read him his storybook. Musomere ka gatabo. Kare kotse bari babyibagiwe. Umwana agakunda kubi. Fatwa. What to buy? Hari ibintu byinshi byo kugura cyangwa byo gukokora. Us. Yaza kuba ari wanditse igitabo nari kwandika gukokora pana kugura. Nese kugura ndi ikigoryi. Kora ruhande byakomeye. Polisi bayihuruje. Umwana wamwenye bari bamutwaye. Madame Katwe. Dale Grissom, FBI. Dale Grissom. Like- Uvuye muri FBI. Utubazo ndakubaza. I'd rather you didn't. Byaba byiza. Turagukeneye hano.
yabigeze ugumye hano. Me, Mr. Grissom. Mrs. Cotwell, there are Madam Cotwell, people in this. hari abantu barenga miliyoni 5 muri uyu mujyi. Tugaruka kuri Gatwe Kabi. Yaje gusoma agatabo aho kugira ngo umwana asinzire. Gatwe Kabi ni wasinziriye. Okay. Kanza wansinziriza gareka nkwereke. Twari tugeze kuri page. Agatabo arakaze mu mutwe. Ku mpamvu z'uko buri munsi bajyaga bakamusomera. Ari bakubwira ngo abana nta kintu baba bazi kurikira agafilime. Baby's Day Out umwana agiye gusohoka kurya ubuzima. Ariko sijye papa baririye ubuzima n'abamama. Abana babuzwe n'iki kuburya. Kurunguruka mu idirita. Inumturo. Ari muri salo. Kupongere ziragwira. Gatwe Kabi. Gatwe Kabi. Ageze hanze mwuka byaramwe kandi bari muri etage hejuru. Ibaza. Akora ikintu. Niki koko. Do you got it? Ubwo ni ngombwa ko bikora ibyo bintu. Kirongera kigacira. I like to look nice. Cyangwa gucara amageberaga. You gotta spit? Ni ngombwa kutira. Wogatera menyo yose. You. Cyasinze byawe. Arabanza ararunguruka munsi. None tsara undi muntu uri hano. Hari undi muntu ubona hano untiri. Siki. Kuraba hejuru. Ni ibintu bidashoboka umwana se. Katubaye Gatwe Kabi ari mu biki buriya. Gatwe Kabi yagonnye. You jerk. Wa mutwe. Ako nawe turamukangura bagapfa nabi. Yagiye. Kandi kuva kuri etage ujya kuyindara urubaho ruri hagati aho ngaho. Nta mu nzira wasigaraho. Uradutinza wagonnye bagapfa nabi. Imari iragiye. Hurry. Ngo aragiye ku kiraro. Aya basi. Umwana akurikiye inuma. Barashaka inuma. Mana ya. Katubayo. Pansiyo iragiye. Urepa. Ubara. Ngabo. Ngo yarakurikiye pansiyo. Eddie. Akose ko mperuka nta kintu wa. Ageze mu y'abaturage. Dasimbuke se. Ko ari nka metero 1000 hari hanura. Antene mwitora. Tugaruka hakono. Umwana akomeje gutembera. Yemwe ba. Yemwe. Yakose. Yarakomanze. Sinindo zindukiye nonaranga cyecuru kanutse hano. Bakuri kakane ntuzaririmbye. Yakose abantu baza kunkasira. Kandi ntago kajya kareba hasi. Niki? Package. Zanye bipfunyika. Where do you... Iki munsi mweza gakarito yagakuye ubundi asansere girirya. Irifungo bwite igenda. Abaswa ngabo. Ari he? Wapi hakurya? Umwana ngo wageze hanze. Abaswa ngabo. Sasa ari ikibisi cyatambukaga. Kandi muri Kagata barimo ikibisi cy'ubururu bajyaga bamwereka buri munsi iki ntakireme iminyenga nabandi ikirogi. Bubu. Amatse ngurwo rwana ruragiye. Urateze we nta nitike rufite. Umwana ni umusitari nta tike afite. Mukurikire bagabo, mukurikire. Barakurikiye. Baramenya bamukura. Se urwana kureba kurunguruka mu gikapu cya Nyamunini. Imodoka yakubise umugunguzi, urwana rwa mu gikapu. Ntuzamwikira banzo kira agoze. Uyasaze. Umba nta rwana mubonyemo hano. Urwana rureshya gutya nk'umutwange. Santimetero nk'eshatu. Nta muntu winjiranye urwana hano ba. Urwana rwanire rwonyine bana nta nitike rwari rufi. Nyamunira arakomeje. If you didn't park your... Akotse mwaje muparika ku ruhande muri abo kuntu mwadufungeze. Amajombe ibinuza bya bindi byo mu gatuza. Gape nabi. Siki. Yourself to a couple of pork roasts a day. Asa wazagabanyije ibiro wa. Siki. Acho. Ayos. Abantu bamwe bagiye barya biki ariko. Ari ikintu nabonye mu gikapu. Yahise yibuka ari ikintu nabonye. How could he get... Eddie. I seen him. Ndamubonye. He's in the big problem. Urwana narubonye mu gikapu cya Nyamunini we. Yeah, this is Carl. Umva ini Karirosi. You know anything about him? Nta kintu muzi kubijyanye n'umwana wawe uri wene. Nyamunini ntazi gafite urwana mu gikapu hari. Tumuhereze sandwiches. Umugore nabonye akunda imyaka. Ahita muduhereza umwana. Uretse gato. Nzanyereke. Dahure kuruhande. Mwari kambama. Mwantuza. Mwaseneni. Hanyuma towe ajya ngo murantinyika. Ngo ndi munini. That's uko barwana urwana rwarongera bacika. Umwana singowa. Nakubwiye abantu bafite business nyinshi hariya nta mpamvu zo kureba hasi. Reka da renga. Kumbe.
How did... wowe ni gute wacitse abandi bana crèche wayisohotsemo ute kumbe muri iyi nyubako hari crèche ahantu bajyana abana bakirirwa ukaza kumufata nka saa sita ariko binki si umuntu dore ukuntu ari n'ifu kandi yigaburiye dore ibinyenga ibindi birikora ibintu byivanzemo FBI CIA Local Defense Police abashinzwe umutekano bose babyivanzemo kumbe urimo gutanga bombori ntazi ko urwana ruri muri musa aho ngaho dore ukuntu ari n'ifu kandi yigaburiye nta mpamvu zo kwicwa n'icyaha kandi gusa madamu yahangayitse mu rugo bashobewe aho bigeze mu rugo we umutekano bawukajije ku kazi aho umugabo akorera naho umutekano ni wose nubwo polisi nta kintu iratubwira ariko bombori zitutasa kugira gutya kamera umunyamakuru ntago arimo kubona umwana gusa ibigoryi byaramubonye sasa kugira gutya kamera umunyamakuru ntago arimo kubona umwana gusa ibigoryi byaramubonye kandi umunyamakuru ahagaze bahabona nguwo pansiyo ngiyo pansiyo kumbe koboyi arashaka kwinjira muri tagisi voiture bisi yazigezemo asigaye noneho kiramo ibikapu kubanga umuntu uri bwicare iruhande rwe ntago ari mubone ntashobora kumubona mwambonye mwabigori mwambonye ye baba we mukurikire bagabo mukurikire agaki barategereje. Hello. Yego. Hello, is this Mr. Cotwell? Uyu ni Mr. Cotwell? Who is this? Uyu ni nde tuvugana? Umwana namubonye. Right across the street. Hakurya y'umuhanda. Where'd he go? Yagiye. Go. Aho agiye. It's the craziest thing. Icyoje. Ntago mpibuka. Maybe we'll take a little ride. Basi dutembere. It'll help you. Urashaka amafaranga? Aho winsabye sa amafaranga nshaka bana ndimo kuba. Tebyo nta n'amafaranga natakaga. Nabibonye kuri televiziyo. Oh, because I care. Impamvu nabahamagaye nuko umwana mwitayeho. Yutaye amazi. Go. Your name's McCrae? Ne McCrae? I do. Nakoze iki sakandi? Missing child. Hari umwana twabuze. These are my kids. Abari hano n'abana banjye ariko reka tumanze turebe. Hari ukuntu abagore bajya bakokora abana bakabeshya ko ari abagabo babo kandi ari imitwe n'amaguru. Hello, ma'am. Baby icyana. Yabanje kugira ngo ribinki ariko ntago ari binki. Ntago ari biri. Back to you. Cya gusa ndagusengera pe. Uze kubona umuhungu wawe. Kids are all I've got. Abana nibo mfite. Ndibaza ndamutse mbabuze uko byagenda. Ndi mu mwanya wawe. You never are. Cyane nanjye ntago nabikwifuriza. No kubw'abana bawe pe. Ntibikakubeho. Ibyamubayeho. Binki yabaye binki. N'abamukokoye bamubuze. Sorry, will you? I believe in my heart. Ndizera ko Somewhere. ahantu hamwe umuntu umwe umwana urimo kumucunga pe. I hope so. Nizere ko nanjye ariko. Nibyabe kwitera amajeke. Ese binki baramubona. Binki wibuke yateze tagisi voiture. Kandi ni kumbe ngo munsi y'imodoka. Muri kaburimbo rwagati. Ariko binki si umuntu. Nuwabikubwira wowe. Ngo wambuke umuhanda ukambakamba. Urayibasa kureba hakurya. Hari inzu bororeramo inyamaswa. Zoo. Ukeneye kuzireba akagenda akishyura akazireba. Kandi muri ka gatabo birimo. Ariko sengeyo. Nabuze gato. Duce hakurya. Ako turambuka gute? Ako temwe. Umwana ageze hakurya. Yagiye. Ngururiya cha. Pansiyo ngiriya cha pansiyo. Pansiyo rabatita. Umwana aciyeho. Abanye bimushimisha kuruca ibitinya. Ntacyo batinya. Buretse gato. Betrayed. Urwana urwaciye. Bwagiye muri zoo. Zamagujya. Zakayo. Ingagi n'ibindi nk'ibyo. Bikunda abana. Kana kakatera. Uriya gatwe kabize byuya. Uru rwana menya ari urukomanda ariko. Akunze umwana arimo no kumugaburira ba. Yamupangiye pome. N'ibindi nk'ibyo. Ibaza winje muri umuntu mukuru hariya noneho. Katurore. Urwana. Aye. Muramujyana he. Arakaje. Ndapfuye we. Udutaki barategeza. Uzongera we. Bibeshye bagukoreho. Satse kikizanye umukubuzo. Murongeye. Ndamufite noneho to. Murongeye nansane tawo. We arategereje baza bakubita umusingiza. Binki yaguye agacu. Okay.
acyamufata utuboko ukari tubiri uranyitewe umva reka maze nkurye iminyenga kwaza ngo mwashakaga icyaryo karamuhenera nta n'ikariso twamba benki yarakurikiye nguwo bose ko wabaye icyapa aho ngaho mwana bose ariko nyina ahakubereye agahinda karenda kumwica. Morning, all I wanted was my baby. Iki gitondo cyo nifuzaga nuko umwana wanjye bamushyira mu kinyamakuru ifoto ye mu buryo bwiza, ariko ntibazi ko umwana arimo kurya amakorose mu mujyi nguwo ageze muri pariki abantu bajye bagatembera na famiye zabo. Dore abandi bapipo bahari dore ibindi byana birimo kurya iminyenga hariya. We nani arasifura nta n'umwe urimo kumureba ari he niba hari ariko nguwo mu gihuru umwana agiye kwinjira mu gihuru arakinjiye ko yinjiye mu mwobo w'urukwavu. Fata cyaro fata uruganda urufata kuri inshuro baramufite cyane nta nubwo byari bigoranye kugera hakuno. Polisi igiye gusaka imodoka yawe, mfasha hano wamfashije ari wowe ikizibiti bakigusanga barakata. Dore kote arabaza rufungura Beautiful day. no munsi mwiza cyane. About that vehicle. Nta kintu munsi kuri iriya modoka ra tatse umwana mu gukorogotora yatangiye gukora ku byangombwa by'uyu mugabo yabindi by'abagabo. Yes, it belongs to us. Iyi modoka ni yacu. The engine running. Moteri seka wo mwayisize yaka Shimusi. That's a crying shame. Mbega ukuntu bibabaje What people will do for money. abantu byo basigaye bakoreye muri iyi minsi bashaka kaci miliyoni kumbuyu umva See anything? nitugira icyo tubona umwana aracana kandi ahantu arimo gutwika ni hahandi hafi ya risana. We see any nitugira icyo tubona fire. turaza atangiye kumutwika bya bintu uzabishyize ku cyokezo. Umwana aramucumika aramutwika. Abapolisi nabo banze kwama bite mwana mba ni ngute abantu bashobora gukora mba tugenda tugenda imodoka tuyikure mu nzira. Akataba polisi umugabo yacumbye wagira ngo ni igikoni bapfuye kurenga gutsa kumbe yahiye yakize umwoto watse kandi ahantu watse ni habi. Baramuzimya gute ko ntakizimya imodoka ntakizimya ipfa. Abategereje ko polisi igira ikintu babwira. FBI bahebye babasabye miliyoni 5 kugira ngo babasubize umwana wabo. Icyaje nuko nabahamagaye basaba miliyoni 5 ntibarongera guhamagara bahebye. Mabari madamu yasanze yicaye umukozi yakundaga umwana ibibi byasaze nawe wajya gumusomera ka gatabo kumbe dore urusinziriye ahubwo muze no muzamu hano hamwe kwishansi binki bageze kwishansi. Ibikorwa byo kubaka bikomeje kujya mbere yahigereye kugira ngo arye neza arabanza akicara nta mpamvu zo kurya ahagaze aricara nk'ababosi bose uko bamera. Sasa koboyi mu kuvuna ikindazi baramuzamuye ibyo ntacyo bimubwiye bamujyanye kuri etaje ya kangahe turapfuye turashize. The kids urwana in there. durimo hari igerayo ubwo tuzana inkuru mbi ariko ntago mwakwinjira hari umuzamu wanutse byahatari gashobora kubavuna we kumba arimo kugona gira gusa harimo ubwoba kuruta abandi hariya iyo harimo ibintu byo kuzamuka ujya hejuru. Baby. Umwana ahagana iburyo yavuze burya reba ibumoso hehe hakose bose reba hariya hejuru. Okay anze nkwereke baretse akotera kura wowe bitabya baramusunitse no kuri cya cyuma ibiro byagiye ku ruhande rwe umukobo y'inguwo dore iminyenga ariko yaciyeho aya basi agakurere veta kandi ndimo kumanuka asubiye munsi asubiye munsi bazazanye basubiye hejuru. Ariko se ni igice y'abana ni ibiki ihagararaho uzongere mbega ishatse waracyatembera Edi mpata mugabo mpata He asked for you. Edi ni wavuze ntabwo ari yavuze
genda umufate agutemwe kunara umucyo yahise arekura aho kugira ngo nawe akurure byombi biragiye bombi baragiye muzamuka tuye kuri boss gatwe kabi ngubo aya basi nizo gusa yaraguye ahita yuma wagira ngo ni ipoto urabona ariko Garidi yagiye gufata penalty neza neza aya basi ngabaye barafu dore minyenga ariko yatiyo nguwo ngabo nzongere uzi ko nyiri muzima garuka hano yereka ndi ikirori atarabyuka baramubatije Rugana ngurudi wa Rugana werono that's umwana arata inkonda You ain't gonna crawl away from ntabwo uri buntike noneho ngaose nkurikira ngiri umutwe ntabwo uraba urabeshya ntacyo urabona nta mikino ayiwe uzi ko mbabaye ndababaye we aya hagira ngo anyoyeza yose yarakuruye imashini iri niba ari amarangi bari barimo kuvanga niba ari biki gusa wagira ngo ni bya bindi bivuye mu nda cyangwa se hahandi umuntu arwaye mu nda dore komedi ain't no nursery school. cya wowe ntukwira no kuzajya muri garidiyeni uzajya mu buroko wa Rwanda aya basi dore ahantu umwana ageze parikaga bya bindi biterura imizigo kace zanjye ziragiye wowe umwana yari yarifuta aramanuka ayo mbega urwavumba mbura byose koko ageze guseba ageze kubura byose gatatu sata akimara gutsimburira aho ibintu bigeze niho babisiga dore ibibazo ko byarawe amasaha yo gutaha arageze abakozi bose baribwirije aya basi ariko dore ukuntu abacaho ariko uyabonye umwana arenga niki ntakubeshya mbonye umwana akati korosari mbonye uruhinja ko boyi bwamwiriyeho wabishobora ari wowe aho kabiri bigoryi koko umva edi ahandi hose sibye agatwe tuve hano ntari umacabe tutaranyumiraho polisi yahiriwe iraharaye. I've got some news. I don't know if it's good, but it's not bad. Tugufita agakuru Media nubwo atari keza cyane ariko si kabi. Itangazamakuru ngo rikomeje kumva ngo abantu batanga ubuhamya ko umwana bamubonye missing from a department store care center. hari ahantu bamubonye mu iduka. Another at 3 o'clock. Mu masaha 9 babona ahantu muri zoo mu nyamaswa. Nyuma yaho gato babona muri parike. Not long ago at a A building. building under construction. Bonge kumubona ku ishansi. Uyu yahise atangura ngo bisa nkaha abizi. He's doing everything in the book. Uzi karimo gukora ibiri muri kagatabo byose arimo kubikora ibyo bajyaga bamusomera. I know where he is. Nzahana hirere noneho. Niba bamubonye ku ishansi. Nanny and baby. Ngo mbere yuko bataha muri kagatabo ngo mbere yuko bataha babanza kwikatica ahantu muri uruferi nayo abantu babasaza ariko. Ni haherereye ubu ngubu. No gukekeranya ariko ntago babizi neza. Bahise bava hasi. Nibyo koko yagufata inzira. Ubundi waruzi ko ari abana bibera muri uruferina gusa ari n'abasaza bo muri zo uruferina. Mu gatabo birimo. Abasaza bibiramo nabo n'abademobe bahuze mu gisirikare benshi. Barwanye ya mbere n'iya kabiri y'isi. Ngino. Ako kanya barakwereka hanze. Mu kuhagera. Nikana ni mwangezeho. Mwambonye. Mugore byaramucimishije. Nibinatumba neza aheruka umwana we bamushimu. Umukozi niwe bafashije. Ku mpamvu zuko ari bamusoberaga kagatabo buri munsi. Bagufata inzira. Ariko se baza zenge bo bari. Uyu munsi wageze. Icyo ri. Bobo. Atangiye guhamaga. Bobo. But he calls his book Kagatabo ni kakita. Yakabuze uyu munsi. Sweetheart. Turaza kugushakira kandi. Kumba umwana arimo kureba inyuma. Bubuka hantu. What? Bamujyanye bwa mbere. Ariko hari n'isaha. Oh, Arayikanuye. it's nice. Ni nziza iriya saha. It's not a boo-boo Ariko iriya ntabwo ari bobo ni isaha. Zazindi zo kubikuta. book.
ako se mu gatabo hari isaha irimo reka da ntayo nta gishushanyo kirimo cy'isaha bubu umwana arashaka bubu ka gatabo bagezeyo tavunitse akaboko yavunitse akaguru ako babitwitse bongo uranonetse wa musiko mwanze tununguruke niba ari we koko aragarutse kuri inshuro ntago yaje wenyine yazanye batayo n'izindi z'ubusa ohoho agake mama twabazengurutse agatabo ni mukajugunye bukiri kare hanyuma amaboko muyashyire ku mutwe niba hari n'uwo mugira mubaye ay binyise ako mwagiye koko mwagiye ki binyise umuntu Did I tell you? bapfuye kurenga gusa murakoze kugenda murakoze kugenda I will. murakoze kugenda we ubwo namwe muzi ko nsinziriye murakarya ibisusa agira hatya kari yamaze kukarambirwa yagufatiye akandi gatabo ngo baby noneho yagiye mu Bushinwa kuvuga ngo mu mwitege abo mu Bushinwa akako muntegereze jaho ndaje twasize binyapanga kujya mu Bushinwa niba yarageze numbaze Baby's Day Out niko gafilime twarebaga kuva muri BDBS nkuko bisanzwe mwari kumwe na Moses